vanoi muntin le gamtina cheng ku kicha te zo si nihla lam thu so asi som leng chenala ngai khom ki dingin na bon cha win lem na hi che uvi tun tunia dinga ki gong thu so ho anangai khom ki taw hite thu so thumakai KSO-Delhi Election tu hin eimi sunga lamkai phabep ho itobang ahiu aphotchen dei lo ta thil so anaso khachu KSO-Delhi Election achun candidate kitet the athanom tamta do tia kipapi lova ama candidate boy pisanga opinion zo su umin se nadinga han ha su ulut zo zong da lawin akimoi KSO-WFD convener Marlin Zong close group ho a candidate khachung changa ahi lo na asei hole azu na ho ahung viral zova to na le kidai na ahi eti a asei lepchu tun official hi zong le whatsapp ho a so ho kom in ngaidam athum in hinla unfair means amange ti a candidates ango ho chunga kiphatlam na thu zong asei nai poi KSO-WFD convener nun so bo se asei se chu kisi na aneya candidates asei se chu ima a agel loham Delhi sung a organization lamkai khanin organization lamkai atha hung pangding khat ahi lo na lamta a ango zawa zong ngaidam athum na a asei sit na ho kom sanga organization chom ho kom zo a ngaidam athum hi di theding hinam lamkai chun ton hile ta hile athu sei akivet zep ngai mi ki sei se to le zong le apho thima ahil chin thei zo ding hiloham hitabanga dei lo ta so nunga KSO-WFD convener in gihil chet na le ngaidam thum na ni ve wanga tunigeya ami sei set le atem ho koma ngaidam thu changkhat ki sei lo hi lamkai adi lo na a kilep go abo hil sel do go chule athu hil chen zong ki si na sanga min se dei lo zi zo a mo the in a do in hitabang khanin kinep pi ta KSO-WFD lamkai hi KSO-WF executive hole ato khompi honjong mo pu na ane u ake het lo uham tunong tu banin hitabang thil hi Delhi tolpi a nung so da hen keima kuki Delhi hitch kuki namsunga ipiham ti ho hi miki thu to lo no mei mit tambanga azol hat langlanga nom jing thei mi te hi ve akhat na masanga 18 ki chaila avel chun western langa konin gamdang mi ho ahung win pathin thu ahung sei uvin a hi le ipu ipa teu chu azapachan Christian a analut jing ovin a hi Christian sa kho alut chu aphapoi katina hilovin miki thu ta alote hi je wa ta san bailam le thepla bailam mi te hi naw akilange katina zo hi ani ne in hichibang chun tu masang zep kitile 1980s zo lang hin Middle East gam kai apanin Judaism sa khole identity thu se ho ahung kit ovin a hi le ama ho thu hil chu mi tampin ata san pan kit nga lovin tu ni chan in gamdang zone in agi tol tol ovin a hi athum chan ne in hichima bang kit chun 2010 zo lang chun Mizoram min a kon kilado zo kiti chu ahung ki sei kit nin a hi le mi pi phabep khanin ata san kit ovin tu chan hin apen pp na alai ovin hi ali na a mi ki thuta alote hi zi uvin paudang na me ki chen pi mi tampi in azi nung sangte pau atho ki duvin ahlamak ki duvin hi anga na a mi ki thuta alote hi zi uvin mi khat thu sei zi ham mi khat to ki wap zi ham a khamna thei ni a thi lo zong mi tampi ki duvin hi agup na a mi ki thuta alote hi zi uvin sumhol i hat wang uvin iki hit thei povin hi zi chun ejagat lo kit ovin a hi insung sem tup na ding society sem hoi na ding gamsung namsung sem tup na ding hi zong le kituta ana lovin a hi thei poi hi je chun khang tha aten pan la uti igam inam uhin ki hial na hi angai chat wal hi tai tuni a igam inam sungu boina I ho iveng sungu boina le society boina atam zo hi ikithuta alo zi u a hi tuni nam lamkai ho boina house ho boina CSO lamkai ho boina thingnoi lamkai ho boina MLA ho boina zo se zong hi ikithuta alo zi u a hi bai sa sang hau ki Red Fort Blast auto sit na ne ho government in compensation pe dinga phondo na ne Delhi copy a Red Fort Blast a to sit to ho compensation pe dingin Delhi government in phondo na anei tai zan hi chun Delhi Chief Minister Rekha Gupta in hichi to sit na a amolim in sungmi te excretia adinga dangka lak som to sit ji a elbai ho dangka lak nga chule hata a kisukha ho dangka lak ni che a pe dingin phondo na anei tai chule hichi
hichi to sit a kisu kha na nei ho kizen na ding in Delhi government mo po na hiding a hitin CM Rekha chun phondo na zong anei. Source from Nitin to So Daily News. Union Ministry azay tamta in Charachampul Vilnanay. Zan hi chun Union Ministry of State for Road Transport and Highways azay tamta in Charachampul Vilna anay in Department chumchum akon na kitong ho vetla na anay in ahi. Ama acham sung chun District Administration na tung ho Government Scheme phatchum na mo ho chule gazam ho anakimupi in ahi. Mini Secretariat muna Deputy Commissionary Darun Kumar S. Lamkai na in District Level Officer ho Galzam IDP ho chule Government Scheme phatchum na mohon limna anane ubinahi. Hichi Mini Secretariat na Conference Hall achun kingon khat anakimang hichi kingon achun Board Exam them vet na pachan na sangta hinne Galzam simlay chapang nga ho kipaman award anakipi in ahi. Indian government noya to agon phabep Pradhan Mantri Formalization of Micro Food Processing Enterprises PMFME Rashtriya Krishi Vikas Yojana RKVY Jal Jeevan Mission JJM chule Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana PMJAY noya phatchum na hozong hopdo na ana Tulsung Khanto na dinga pan pataala Lal Thazam ADDCC CEO Mintang Charachampul ADC chule Aspirational Block Program ABPA na tong mini zong Special Award anakipi uvin ahi. Hichia azay tamta chun Central State Scheme noya Department na to na hozong vetla ana ane in ahi chule Department chumchum Officer hozong akimupi in ahi. Source from Nitin to So Daily News. Founder pu ke hangsing ti ni ko kumsom legit hinna dead anniversary chu ke hangsing thlan hlungtin muna anamang uvin ahi. Nam Sipaihon Founder Chief in Commander pu ke hangsing zabol na condolence part anamang uvin lamkai ho akonin pa na floral tribute jong anabol uvin ahi. Chule pu ke hangsing hi achi sa 29 December 1999 kumin ke enole KRA hi Aisan pali thangsung hausa upaho zaunan si Aisan homun nam organization khanadin nam pile MP headinga ki phondo na ananei. Hinla wangsit tain alungtuk molso manlawin namsung alunggel ki baalaw na zein New Delhi Hopi 11 November 2007 kumin melhet lo ho khutna alaysit hinko anachantan ahi. Puke hangsing 18 lin na death anniversary lin ni ho in Gamnom Camp General Headquarter Tintong Battalion Kilkhong Battalion chule KNO KRA na post munzo se nam sipay ko ki army honzong talo lamkai po geldo onale zabol na condolence program ananay che uvinahi. By Cycle WhatsApp News. Red Dot Bambalas in Delhi Airport Security Check in Koitabang Airport Zone di ho masanga-sanga mataa kipaddo anga inahi. Nidang departure pungka ania nagipaddo uli tuahi pungka atumbe egem na koy ungay hiday. Ako tilaw le checking so ding ahin flight na laplal tay ahi. By Voice of the Churachampur. Tuso hichan chun ekichay tay. Tuso aba nag ay kom kedingin lim na hichi uvi. To so hingai zo se na bon chavin stay safe and stay blessed.